Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Mosielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Magaetsho tsa maitseboeng ano re di simolola ka gore motlatsa moporesidente Paul Mashatile o rotloeditse mapodisi gore ba se inele go disenyi mme ba dirise dibetsa tsa bone go itshireletsa fela ba dire jalo ba ikagile mo molaong. O na bua ka kwa moletlong wa letsatsi la segopotso sa ditirelo tsa sepodisi sa Aforika Borwa ka kwa Union Buildings kwa Pretoria mo letsatsi la gompieno. Letsatsi le tlotlomatsa mapodisi a tlhokafaletseng mo tirong. Dipalopalo tsa ditirelo tsa sepodisi sa Aforika Borwa di supa fa mapodisi a 27 a tlhokafetse le mo tirong magareng ga Moranang ngwaga o fetileng le Mopitlwe monongwaga. Motlatsa moporesidente a re o utlwisiwa botlhoko ke gore mapodisi a tlogela bana le malapa a bone kwa morago. We are resourcing specialized units, investing in advanced technology, strengthening intelligence, and tightening laws to deal decisively with those who target police officers. Tona ya mapodisi a re segopotso sa mapodisi ao se tla nna se ntse. Their names will now forever be engraved. Tona ya dikgwebisano le madirelo Pakstau a re lefapha la gagwe le tshwere ditherisano le naga ya Algeria le Egepto go ka leka go katla ka maano a ditirisano mmogo le Aforika Borwa mo lephateng la dijanaga. Tau o kwa Algeria go tsena kopano kgolo ya bone ya kgwebisano ya dinaga tsa Afrika. We're also reaching out to other automotive manufacturing countries, but we thought it's important that we start there. And that would include cooperating on areas where we would be able to build component manufacturing capabilities in Algeria, where we would be able to consolidate the extent to which we create production that is able to access the African market, but also the export market, and the extent to which we can complement each other, because sometimes we tend to compete amongst each other when in fact there are greater opportunities in identifying where we have complementarities and cooperation. So, Motsamaisi wa masepala yo faraferweng ke mathata wa Sol Plaatje Thapelo Matala o tshotse matsatsi a le 30 a khurulugo go latela kgatelelo go tswa go mekgatlho ya baagi. Baeteledipele ba mekgatlho ya baagi ba ntse ba ikuela gore Matala a sekegiwe go latela ditatofatso tsa bonweenwee, tsamaiso e sokameng le go itshunya nko mo mananeng a theko ya dithoto tsa masepala. Mekgatlho ya baagi e ikanne gore maemo ko masepaleng wa Sol Plaatje ga a kitla a tlhola a tshwana le pele. Ba latofatsa makhanselara ka go retelelwa ke go tsaya dikgato tse di gagametseng. Ka Sontaga, mekgatlho ya baagi e butse molato kgatlhanong le Matala go latela lekwalodikgang le le begileng ga go sa salwa morago melao mo go thapiweng ga gagwe. Khansele e neile Matala malatsi a le 7 go tla go ikarabela gore ke goreng a sa tshwanelwa ke go emisiwa nakwana mo tirong. Baagi ba re go lekane jaanong. Yaka baagi le batho ba dikgwebo re tlile rotlhe re re Matala a tsamaye. Re ne re tsa gore council e tla dira sewa gompieno. Makoko a sepolotiki a bontshitse maikutlo a farologaneng go latela kopano ya khansele. Motsotso tshwanetse ka be re o tseile kgale meeting wa gompieno re ne tshwanetse ka be e bile re discussitse tla issues tsa gore way forward on disciplinary processes. We have decided as a council that we will provide the the opportunity to address the allegations being leveled against him. Go sa le jalo, khansele ya re e tsaya tsia ditatofatso tseno mme ya re dilo di tshwanelwa ke go dirwa ka tolamo. Kopano ya masepala e tsamaile sentle. Ntlha e ne mekamekana le yone. Re ile ra mekamekana le yone sentle. Masepala wa Sol Plaatje wa rutlile go thapa babatlisisi ba poraefete go batlisisa ditatofatso tseno mme ba re ba tla letela molao go diragala. Baagi bone ba re ba tla emela malatsi a le 7 go bona gore go diragalang ka Matala. Ke Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Maaforika Borwa ba ipaakanyetsa go bogela loapi jaaka go tlabe go na le phefalo ya ngwedi e itsegeng jaaka Blood Moon maitseboeng ano. Setheo sa bosetšhaba sa dipatlisiso sa re phefalo eno ya ngwedi e ka tsaya lopaka go gaisa mme e tlabo e le mo mpaananeng go bonwa ke botlhe mo mafelong a farologaneng go akaretsa Aforika Borwa le dikgonagalo kgotsa dikarolo tse dingwe tsa lefatshe.
Go hubala ga ngwedi go direga ge lefase le ikhwetša le le magareng ga letšatši le ngwedi fa o boraro bjo bo lebane go thwi ebile ngwedi o le ka fase ga moriti wa lefase. Lefase le šira seetša sa mahlasedi a letšatši go ngwedi ka ge o le moriting fa o mahlasedi ao a lego kgole a dirago gore ngwedi o bona le o hubetše. Morutiši wa mphato wa Marematlou o beakantše thuto malebana le tiragalo ye ya go tla ka sewelo. O re batho ba tlo bona tiragalo ye go ralala le naga fa o ka iri ya seswai ba tlileng go bona mabothaga. Se se tlabe se thuša gore barutwana, baithuti, barutiši le ba re dira dinyakišišo le ba tša leratadima ba be mmogo ka mogopolo o tewa wa go lemoga seo se diregago lefaseng ka nako e tewa. Le ge tiragalo ye e tlo tšea diiri tše mmalwa go tloga ka seripagare go tšwa iring ya bošupa mantšibua, barutwana ba re ba thabetše go tla go bona se. A senke ke bona ntho e so e diragala so le gono bine re masweneng o re rutile tše dintšhe ka ga yona. Tšatši le lefase le ngwedi tlabetše le bane ka gona eupša ngwedi o širilwe ka moriti wa lefase o dira gore ngwedi o be o tšhentše khala. Moetapele wa setšo ebile le ngaka ya setšo o re setšo sa seafrika se hlalosa tiragalo ye ka mokgwa wo o fapanego. Ka nako nngwe ngwedi o ka no hwa ka bo 9 ka mabane ge re tsoga fologo ra kwa go na le mokgoši sello sa gore mabu a utswitše gore re kgoši e robetše. Leratadima le lona le tla be le apogile gore batho ba kgone go bogela tiragalo ye ntle le go šitišwa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mphanama. Badiredipuso le batlhankedi ba mafapha ba tshwanetse go ithuta puo ya diatla gore ba kgone go ka tlhaeletsana le basusu. Seno se ya go ya ka mookamedi wa lefapha la thuto ya basusu kwa Wits University ngaka Lucas Magongwa. Lwetsi ke kgwedi e rutang ka ga puo ya diatla mme Magongwa a re basusu ba santse ba itemogela dikgwetlho fa ba senka ditirelo tsa puso. After South African Sign Language became an official language, for the past 2 years, I think things have been happening because this was achieved after many years of lobbying government and fighting for the officialization of this language. And after that, the deaf community in South Africa were so excited of the prospect that one of the challenges have been, which was the barrier to a lot of things, have been dealt with. For example, in the past, we never used to have interpretation services on television screens, but at the moment, we do have some of those. Mothoetso dindile kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka pelopelo ya maemo a bosa go fitlhela re kopana mo nakong e tlang ga bosegana.